Good morning, Mamarites. Ni apa ya? Welcome apo, i-welcome na kay ni Mananglin na tatayon, iso ti PPC President mi. Naragsakak tatangal daw. Apaya, of course, adda kayo, makakita akmet ti baro arupa. Tadagitoy, parokyanos ko, makaumadan. Naumad na magkanya ko. Iso nga makakita akmet ti baro arupa, welcome. Mistake DJ in kwamita Our Lady of Hope, kunami nga Our Lady of the Rosary Magayam. Imayak ijay ay pilar idi anniversary ni Apo Marmolin. May ikadwa na ragsakak ta napalagi panak nga nataytayagak ngam ni Apo Ambot. Adayo nga nagopgwapo classmate ko niya. Agsasaruno kami. Adda may isa nga batbatit ngam ni Apo Ambot sa siyak. Iso nga awan ni Apo Ambot ken basit siya kon ti kababatitan ije klase mi iso nga tata napalagi panak nga adda gayam may kadua may kaluak laeng nya. Welcome Apo Marmolin, thank you for coming. Apo Christian, Apo MJ, thank you for coming. Thank you naragsakan ti siraragsak ti parokya nga binisita yo Apo. No nakita yo tatay adu ti umay ditoy limabas dagitay KC Tibigan Knights of Columbus basta adu dagiti umay ke dakayo ti kagasatan ta dakay laeng ti mamisaan nya dakay laeng ti mamisaan ti aircon gananya nya ipa-aircon to kan ni Apo Ambot di jay kunana ipa-aircon kon to mo di pilar no nayalis akon kunana magasano nga rod. Ala, thank you for coming Apo nya. Maturog kay latan, riingang kay to numalpas. Da kayo nga nagmerienda, gunggunayaw, mabayag datoy, malumtaon. Kaya kadagitay haan nga makaammo Apo, siyak ni Father Rufo Abaya, tagadtuyak Santa Cruz mo ilaeng. Adda talo a parokya ti Santa Cruz. Daytoy Our Lady of Guadalupe, ijay sentro, Immaculate Conception Paris, ijay parokya mi San Jose, San Jose amang manggad niya, St. Joseph the Worker Paris, ijay ti parokya ngam taga Santa Cruz ak mulaeng. Ngamin 49 barangays ti Santa Cruz. Naordena nak apadi December 4, 2006. Nagsasaruno kami mula kada Apo Ambot. December 4, 2006, nayasay nak ijay Bigan, ita Santa Lucia, ita ili ti Santa Cruz, di Cervantes, Quirino, San Emilio del Pilar sa tata addaak dito yan. Ket natayon tinanang ken tatang ko. Second year high school ak pala ang natay ti tatang kon. Second year theology ak natay matinanang kon. Basit kam laeng mga kakabsat ngayon bati da sang pulo kam laeng. No? 13 kami ngem natay ti talo. Natay ti talong ubing iso nga lalaki. So nga 5 nga babae, 5 nga lalaki. Ti kakaanakak 38, ti apok jamo nasurok sa sangapulon. Sangapulo ka magkakabsat plus na ikamang plus 38 plus kung sino kumarit kanya yaw. Diya ti background ni Apo Rupo Apo nya. Da po ambot kin Apo MJ no kaya yo ti umay dumngag idtoy mabalin latamet ay enta makita yo nga may mayat na da kayon tadi yo makita baka rong dato ibagbagak. Kay rogyan tayo Apo ko na ni Apo Ambot kasla short recollection. Uwan mabalin. Nang tedak ti recollection ti nagkatlo nga grupo idi 17 idi kalma idi 24 ken 25 dagiti personnel ti Iseco iti Santiago sa ijay Bigan iso nga medyo nasagsag di boses ko iso nga ibagak nga agpatukar talatan Apo ta maturog dan nabannog jingiwat kon nakta tumarabita bak hama mabalin kay anusan nyo nya adda kayat ko nga iburay kada kayo iti daytoy naka-live kayo iso nga pigsaan nyo agkatawa tapno kaslama adda epekto na nya. Naka-live kayo Apo adda ti follower ti parokya adda kay nga pagpalpalo ti Homiles in Hymns, thank you, ag-like kayo, ag-subscribe kayo. Addan to mabuya yon to, addan to tulong nga maipan iti maysa nga anak nga
ubing nga maopera 3 times manulang nga bulan na nagtipon di jay rumwaran kin sumrekan ti dara di puso nakapsot kamilyon kadi jay kitkitaan na di jay YouTube tayo mapantay to tulong iso nga habang agbuybuya kayo adda matulungan nyo habang ilunlunod dak no madiji sermon ko adda tatultulungan nyo. Okay, dahiti man tikat kung iburay kada kayo apo Our Lady of the Rosary daytanya. Lo, basaan tayo man? Kalpasan natin yung recollection, ado pumusay kanya yo. Kanay 5 things you need to do before you die. Kunana niya. 5 nga banag nga aramidam sakbay ka nga. Ay, dumakkel ti kita mapo ambot ta punpunam to ti kaadwan nadto. Delikado, agawid kay lang adduman. 5 things you need to do before you die. Daytoy 2009, 2010 pa idi. Libro ni Bo Sanchez, may isa kadagiti speaker, writer nga mayatmot ti na simple ti presentation nang nalaka nga awaten. Kainalak na gaya main point na nayon-nayonan tayo laang niya. Anya kamutin, Father. Tatakam lang umay ti Sibilya, patpatayon na kamutin. Uwan! Ano natatangkan ti ulo di paro kayo, ikarkararag ko yung matay kayo, tap na, guwaya mo di padiyaw. Hamatan. Ang sabalit, before you die, kung kunan nangam sabalit, ibagbaga na ditoy. Agpay sumat Ti kadi ibagbaga na tayo ka 5 things you need to do while you live. Kas lakas jati kayat nga sa unda toy. Okay. How to follow your bliss or live a life of no regrets. Surutin tayo na anya dagiti nasaya at pag-aayat, anya pakaragsakan can live a life of no regrets. Tati taong agregret, may tayo agbababawi, uray tapal-tapalam tarupam ti pulpulbos kada make up kada drawi rupanget tulakta. Ay apo makaupay ti mapanmang misa mapangkajibaryo amin nga madanon mo nakamirugrog. Umpay ganas mirugrog kam lang arod nga padin mirugrog pay lang iso nga tirupa ni Apo Dios mirugrog. So ano dadumak adayo ka pay laeng kaun-una akon. Na dayay debagana. Okay, anya dagitoy. Have you failed already? Sino ti haampay nga nagkamalikan niya tayo? Nagkamali tayo amin, di mat? Napadasan tayo amin siguro dagiti taga kapariyaan ka awan siguro basol da nya. Siguro da kay nga adda apostolada tayo awan. Awan. Anya dagiti organization syudjay. Mother Butler sada awan. PPC nga ro dagito, PPC nya pay pastoral leader sa jay. Awan lakas jay. No daduma datayo iti unag ti simbaan mayat ado ti dedicated ado ti mangited ti biag na para iti simbaan ado pay dagitay naadi kan di simbaan nya inaldaw masapol nga dadya simbaan no mabalbalin adda di simbaan ngem no dadduma damor nga sumsumrek di simbaan dumakdakkel met ti sarana isuda ti papilit agkabkabaw dalang nga rudan anda pay lakayat ti agritair isuda dagitay narigat nga iturong problema ti padi no dadduma nya iso nga kunak kadagitay parokyanos ko amuyo kunak napigsa ti nabilag kunak no agsaksakit di tao talanaak ti kannawan nga ima agungar dagitay hangko kay kayat lanaak ti kanigid sigurado matay kaya iyo aglinya kay to talanaang kaya kaya iyo ay hamman iso ang kay agkarit-karit isurok to kinapo ambot ti teknik na tagitaan niyo. Iso ti kunak ka dagiti nasulpang kaya mo tala na ang kakanigid ko ay haan Father ang kita niya butang damulagayam nga matay
So nga nulanaan na kanya po ambot ti kanigid agtaray kayo. Isurok to madamdaman o kasano teknik na. Okay, have you failed? One, datay amin. Agkamali. No daduma, adda tay biggest mistakes nga decision tayo. Di mangar-aram kanyam nga nagagat hamot unay nga gwapo ngamti sinong batam daytay gwapo ay apo how many years nga pagbababawyam data nga inasawam no kuman isu inasawak idi matay kan isupay lay karkararag mo hangko mga siga nasa ay biset kinagadumat ang kala ko madayjay adal kitay pinagbasa da kayo dananang nyo. Sa bali inub-obram data nagkarkaringking ijibanggad ti obram. Kinagkamali ka. Aging ganat at tamatay kan isupay mangital-talmag kanyam nagsayang abiyag. No nagkamali tayon, pagbabawyan tayon, mabalin tayo ti agbyag anaragsa. Hana tayo nga ilan sa di mistake nga kamali no daddo magaming ka daytani. Kitaan tayo niya papanan na. Don't give up kunana. No na nagkamali tayo, don't give up. Race and follow your destiny. Nakabuya kayo dahil pilpili ko lati sumsumbi. Dahil dapat dito ayam ang sumbi nga tontolan bansa-bansagan na ti sabong nga kastanihan yung amot naganan. Rich kids kayo. Kada sumbi ko na dati natay ngam bumangon magmagna nga si Bibia magmagna ngam si Papusay. Kinuhaan tay nga ammo di bagbagi tayo kakabsat. Uray padi ka, uray obispo ka, uray PPC ka kada religyoso ka. Ado ti agbibiyag kada tayo ngam actually natay. Ado ti aggargaraw kada tayo ngam natay. Walking zombie. No tibiyag mo ko rutinary, bumangong ka bigat, agdaydaya mudom ka, dagitoy nga naginuman nyo, visit kayo nga mamartag, aginaw ka dyan, aging gana ti malam, dagitoy napan nagtrabaho, napanda nagtrabaho, agawid da nanganda, into no kwanti malam manan, boring nga pa nagbiag, iso nga iso. Dahita pa utang mo nga hamong masingsinger, ilunlunod mo ti oray lang nga. Dahita utang mo nga ilumlum mga may. Iso nga da kayo, si atin yung makigayam oray managutang kayo. Apaya, inton matay kayo, ado di abuloy, ison to pagbayad yun di tong. Iyor uray da kita nakautangan nyo iyor uray da nga matay kayo pag innagawan danto di abulo jay saranay amoy saranay nga sao kita miso nga saranay mo imbes nga pagpakan mo adda pay umay mangsinger king ka oy ta utang mao agapa da pay laeng sumbi ado ti si bibiyag ngem actually natayda. No awan meaning tibiyag mo, no awan tinamnama itibiyag mo, no tiwagas ti panagbiag mo ket napnap no tigura sakit tinakam, uray agkatawadan ket katawam ke piupiwis he. Hamo maipiyag sa agkatawa imbes ka, wah! Kunana ka mak he. Apa yan nasakit? Magmagna ka nga natay. Awan meaning na uray agkarkararag ka. Uray ibagam nga managlualo ka no sa bali nagyanta pusom, si bibiyag ka nga agpaiso, ngam tarupam natay. Kuna ni apong ko, ni apong mundo abayan, nadamdamag yun di obispo niya, kuna na, no anya terupam no si bibiyag ka, isuntumat terupam no, iso nga praktisam ti umisem. Agkatawa ka. Uray may saka agkatawa ka ngam sigurado ikulong da ka. Ada karbangan tayo nga gragsak. Isok ko na no anya rupam no si bibiyag ka isuntumat ti rupam no matay ka. Isok nga ko na no murarig data rupam tanagadok ka apam imot ka at atapon da ka nga mangkukulam
Kakas mo dagay mo lideres di simbahan kay sudah mo lagti chinismis. Oy kumari ang kaunay nga mas asidag. Nagsakit di apok idi pinakan na. Getaem la. Taga-abradatan. Ay. Sorry ah. Kaya isang numurarag tarupam, inton pumusay ka, kakaasin to di ponirarya nga mang repair tarupam, hantulat na nga agbaliw. Uri kas anong ti kastada nga mang binbin na tarupam, ijay mang ikabkabil ti kapastap na umisem kala, awan to. Iso nga tata si bibiyag kan, praktise mong tinaragsak arupa. Tauray na tay kanto agkat katawa kalata. Pipi amot aji na tay nga umis-isem ngam di ngay dakay nga si bibiyag kakasla na tay tarupam. Agraman angot mo, ay. Raise and follow your destiny kunana. Nya? Are you zombie kunana dayay? Zombie aggargaraw ngam na tay. Your choices shape your destiny. Kalatatay. Bumangon nak tay bigat. Anya ti aramida. Kinuping ko di ulis kon. Insimpak di dakon. I have to decide. Masapol ang naragsakak tatanga aldaw. Kapay nga na kami suot kayo. Ikatin nyo da kita pismasyo. Han ito kanya may oray no idi pandemic anyak pismas. Sa aglagpis man no sumri ka kada kita bangko kada. Ay apo na karkaro makubi ag sakit kay dita gasem mata sangaw mo nga ang angutom ni. Agmalmalo ayos ko matalimo daw ka Apay apo nga kumapkap sutak jak makaangas apay ikatem tapismas mo ta makaangot ka ti usto nga angin tatasangaw mo nga si iso nga di ko nana, your choices shape your destiny. No, ag-decide ka tatanga aldaw nga naragsak ka, you will be happy. Choice ko na ito'y, awang bibiyang yaw. Uri adda problema, karbengak ti agragsak. Kunana nga orji may nga nalaing nga guro nga spiritual leader kunana. Do you have a problem? Yes. Do you know the solution? No. Why worry? Awang magayam solbar na, apay nga problema ka. Do you have a problem? Yes. Do you know the solution? Yes. Why worry? Apay nga agdandanag ka niya pakarikutam. Kadagiti gagayam ko nga may mestra ko nakadakwada. Ag-early retirement kayo, ag-enjoy kayo mo't, ingkay agpasyar. Napasyar yun entero Pilipinas. Haampay father, ingkay magpasyar. Haan father, apay pangipanan nyo takwar tayo. Pagbasan to dagita apok father, ay visit. Sikatin agrigrigat. Mano nga tawon nga inlan samtarupam nga agmurmurareg nga mistra ko mawon agtrabaho di munisipyo tintumang gasto dayay to apom kadi problema ta nagputot karbangamat ingka maagpakulor oy ingka agpa ikatem ada tay panait nga pagparot damat itane kiday ingka maagpasalon ngam hamosob sobraan apaya madi amuyo dejay idinay nabiit ka adda na dong parti-partas ito'y kandon hanyo na damag anya serbiyo nga marites dato'y mampaylati hanyo na damag kada gapota titawunan ag 78 kunani nagtagtag inap kunana hoy Torquata taga-Pilar datoy taga-Pilar oy Torquata kunana usto data nga tawon mon 78 mon may kanta alaeng kan ay haan apo pangaasim kunani Torquata haman may kanal uston uri ka na adu nga serbisyom di simbahan may kanta alaeng ka kunana di tagtaga inap na kun ay haan apo mabalin nga ikanak pa ti 5 years ay napaot launay sobrang alugit ti senior citizen data awate mon. 2 years nga rod apo. Medyo napaot agkabaw kan awan serserbi mon. Papilit ka mo ilaeng kuna nag 1 year nga rod. Okay, 1 year.
Igkang ka ti extension mo ti 1 year ko nana. Gaputan ni Torquata, ado ti kamarites na mga katungtungtong ako kumari na. Kaya, siyempre, usarin na mo di kwarta na. Tinaramid na, napan nagpasalon. Wow! Di di buok na ko. Sus, hangalina di buok na, madi kas lakuri ko man nagbubukol. With all the color, kas labulalayaw, pinaikat na di kiday na, pinasuratan na tinakutong, nga to na di may satap no natangtangsit. Medyo agkuro-kuro-trot dato'y kudkudil na, pinabotox na. Wow! Mayatan eh, maya mo tita dernan. Nagpa-facial. Kaya di ko nam, hindi nagsarmingan. Nay, wow, 78, nagbalin nga kasla karupro pati 45 years old. Kukunana, sigurado umapal laga dagiti mamarites nga gagayam ko, kunana. Umapal dalaki, de. Rimuar di kalsada, datan tapartas, libag. Napis 8. Panasinungat ni Apo Diyos, Apo ko na mga makatawon, apay nga pinadungparan na. Apay Torquata si kadayta, hanggang mo nalasin nga men. Hanggang nalasin ni Apo Diyos. Iso nga no, mapang kayo mat, agpapesyal, hanyo unay subsobraan. Ibagbaga na dito Apo, ti biyag tayo, ure at da problemam, DJ choice mo nga agbibiyag, iso ti mang drive kanyam. Uray lang lakaywon no bakit kan mabalim mo ti agragsak, mabalim mo mat ti agbiag nga agtutuok dito'y lubong. Problema amin, Allah, dagita Apo mayamet. Problema amin nga rupam, ang makapudpud no nagtubot basit ta uban mo na Apo marikotangkan. Problema amin nga kaarubam, agraman bulong ti mangga nga agtinag ilunlunod mo. Nasagid dala tamasitas mo, kasla impyernon ti biyag mo. Ay Apo, no problemaen tay amin, itilubong tayohan nga perfect.